ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء الشهداء الصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبر خصوصا ما في هذا الكتاب الإمام البخاري أمواتنا وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين خصوصا روح صاحب هذا المقام الجد عبد الله وزوجته الوالد أحمد خان عبد الله إخواني أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله ثم إلى الوالد أحمد خان عبد الله غفر الله له إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radiyallahu ankum wa qala radiyallahu an wa fayusabbu nggih fayusabbu niki nggih fayusabbu mongko den soaken alaihim ing atase man sinten man wong sing den slametaken teko geni neraka wong sing ditokno merga napa niku icake sujud adzari sujud yani man kana ya'budullaha niku wa yukhrijunahum wa ya'rifunahum bi athari sujud bareng wong-wong sing ngibadah nang Gusti Allah terus wonten bekas-bekas sujud krana anggota badan sing digawe sujud nang Gusti Allah niku kalian Gusti Allah diharamaken diobong kali geni neraka wis diharamno mbek Gusti Allah wa harramallahu 'alan nari an ta'kula atharas sujud. Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan atas api neraka untuk memakan atau membakar anggota badan bekas daripada sujud. Taib. Pon maka mereka dikeluarkan daripada api neraka dan seluruh manusia dimakan oleh api neraka kecuali atharas sujud, kecuali api tidak berani membakar daripada anggota badan bekas sujud. Fayakhrujuna minan nar, kemudian mereka dikeluarkan dari api neraka atas rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Pon bareng pon keluar aneka Allah taala neka Kanjeng Nabi nyeretaki beles Gusti Allah deka orang se ibadah deka orang se beten gelek gabai asujud deka Allah Subhanahu wa taala. Makan cak malas-malas asujud banyak asujud deka Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga salah situng dari sahabat patabarin tine Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam salni mentaban ka sengko patabarin atanya salni atanya mentaban ka sengko ya, sahabat beri taburan seneka bi Kanjeng Nabi ini kesepontan tak mikir dunya punan maka mentah salah situng sahabat saya patabarin bi Kanjeng Nabi ini kan as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Allah ya Rasulullah saya minta satu permintaan yaitu doakan saya agar supaya saya menjadi temanmu kelak di surga. Takung tanggung minta abareng swargana Gusti. Awa ghaira dzalik jangan Kanjeng Nabi. Ada yang lain permintaanmu? Huwa dzaka ya Rasulullah. Nah, cuma itu yang ku minta ya Rasulullah. Apalantas kemudian Nabi SAW mengatakan, oh tenang apa can sengko, oh tenang ijamin ditangkan cah, oh beres
Sepenting pun sama engkau enten Kanjeng Nabi ada bu. A'inni ala dzalika bi kathratis sujud. Kalau begitu bantu aku untuk mewujudkan permintaanmu, bantu aku untuk memperbanyak sujud. Kamu banyak sujud, banyakin sujud kepada Allah, perbanyak melakukan ibadah untuk memenuhi permintaanmu, untuk membantu agar supaya mempercepat, memperingan apa yang kamu minta. Jadi terus bareng Kanjeng Nabi tak banyak sujud. Jarang sahabat di pesene ke Kanjeng Nabi. A'inni ala dzalika bi kathratis sujud. Bantu saya untuk mewujudkan permintaanmu. Ya apa? Banyakin sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Karo sama kiai masuk surga. Are bunuh hari ketemu Kanjeng Nabi, Pak. Apang kibi Kanjeng Nabi sabeuna are aling kibi Kanjeng Nabi sabeuna are. Epatar Kanjeng Nabi menta ben kasengko. Ya ontong ada orang se aliran syirik ruah. Muta oleh minta selain Gusti Allah ya Kanjeng Nabi matabar ya. Menta ban kasengko salni. Menta ban kasengko. Ontong ada begini jiyo. Syirik haram, neraka selamat ada begini jiyo. Kita lahir kinangan. Soro minta ada Kanjeng Nabi. Jaluo konang aku, jaluo. Ya untung sing ditakoni sahabat, ya milih ini milih akhirat. Nah, coba kulit sambian saya tabar. Bajiru ya Rasulullah. Bajiru ya Rasulullah. Bajiru ya Rasulullah. Dan petenggi murleke aja. Bajiru Guste, Bajiru Guste. Ya selamat benereng semangkenan saya tanya aki. Mungkin semangken bah Kanjeng Nabi matabar minta apa kasing ko boncong. Ya minta bajiru Pak. Berhubung sahabat as'aluka murafaqataka fil jannah kulah nyoon teti kancana panjenengan swarga Allah Subhanahu wa taala. Maka Kanjeng Nabi ada bu a'inni ala dzalika bi kathratis sujud. Tolongin sengko untuk mewujudkan permintaan abeen. Ya jadi kelabuan memperbanyak sujud. Taib. Pon bareng pon lepa keluar orang-orang se beda bekas sujud neng anggota badan. Masuk neraka ya. Sering munafik ya. Sedangkan orang munafik kenana dalam apa yang neraka. Pon lek terang kiri beri nega. Beda umat Gusti Kanjeng Nabi. Fatabqa hadhil ummah selain neka pon lepa selamat kapi. Umat Kanjeng Nabi ini peselamat kapi, kecuali orang-orang saya nyembah deka rembulan, nyembah deka berhala, nyembah deka sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Minhum man yattabi'u syamsa wa minhum man yattabi'ul gamar wa minhum man yattabi'u tawaghit. Mereka ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka menyembah ya'budu syai'an. Mereka menyembah kepada sesuatu selain Allah. Bersenyumpah deka matahari, rembulan, berhala, wa tabqa hadhil ummah. Anak umat sing nikah nika, orang-orang sing nikah nika dalam neraka. Umat Kanjeng Nabi beda se pepancet. Wa tabqa hadhil ummah fiha munafiquha. Orang-orang munafik nika pancet neraka. Tek yang kes tek pas selamat. Swarga kabi kayak umat Kanjeng Nabi swarga kabi peselamat kabi. Amin Allahumma amin. Nah, ya maka orang-orang munafik kan pepancet. Orang-orang munafik kan pepancet. Jadi karena beda sifat munafik ini kayak periksane boleh tineng Gusti Allah. Coba malaikat sare pola beda orang sining neraka aja bekas-bekas orang-orang sik beda kasingko. Loh, dak rumah cara nengere. Ternyata simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ketengal dari wajah-wajah mereka, nampak daripada wajah mereka bekas daripada sujud, sehingga apoi neraka nika tak mampu ngelok badan sek kebaya sujud ke Allah Subhanahu wa taala. Apa keluar kapi. Bareng pol mari keluar kapi fayusabbu alaihim ma'ul haya. Fayusabbu mongko den soaken alaihim ing atase man apa maul hayati yaiku banyu penguripan. Beri yo eseramin aing saya kocak maul hayah air kehidupan saya tak temate. Ya akhirat ada mate, mun beda mate teh nyaman. Saya seksa ning apa neraka kan mate, mula mate ambu teh nyaman.
Ada mate Pak. Seterusnya senikan nika. Bila nyaman seterusnya, bila celaka seterusnya. Sobung mate ponan. Ebri maul haya, air kehidupan nika. Fayambutu namoko cukul, seram. Orang-orang napa pak keluar neka seram fayambutu namoko cukul sopo siman kama tambutu koyo oleh cukul opo alhabatu wici. Fi hamili saili ing dalem napa niku enggen miline banjir. Thumma yafrugu nulikali rampung sapa Allah Gusti Allah minal qada'i saking mutus qada' nika napa untuk memutuskan seseorang celaka tak celaka nika. Thumma yafrugu nulikali rampung selesai potos sapa Allah Gusti Allah minal qada'i saking napa niku qada' putusan bainal ibadi ing dalam antarane kaulane Gusti Allah. Wa yabqa lan tetep sapa rajulun swarga bainal jannati ing dalam antarane swarga wan nari lan neraka. Mare kapi ponan. Orang-orang se dalam neraka ni kaya sare kapi epele kapi ni ka. Bi para malaikat esare orang-orang se bekas-bekas sujud. Eseram bereng maul haya tombu kapi keluar kapi sebagaimana tombu-tombuna biji-bijian seelebetin kelaban aing banjir. Ya langsung ganggang keluar kapi ya tumbuh-tumbuhan tombu-tombuhan neka keluar kapi odik kapi sebab elebeti aing. Tingpon la potos mereka kapi saya selamat saya celaka saya swarga saya neraka. Tak beda orang tak jelas. Bainal jannati wan nar. Beda di antara neraka, beda di antara swarga, dia tak masuk swarga, tak masuk neraka. Nanggung orang dia. Pak hebas lebu dah mereka pelebu neraka. Orang Islam pelebu dah swarga, tadi amal. Terkatung-katung dengan nasib. Beda mak kira-kira dia. Beda orang rajulun bainal jannati wan nari, antara swarga antara neraka. Nengak tengahan, dia tak masuk swarga, dia tak masuk neraka. Oh dicep-kecepan dia. Ngeding swarga nikmat, ngeding arwah atuat, neraka atuat, ngeding swarga nikmat, ngeding neraka atuat. Wa huwa utawi si man sinten rajulun niku iku akhiru ahlin nari, akhire penduduk neraka. Dukhulan apane melbune al jannat yang swarga. Aneka orang si terakhir dari penduduk ahli neraka saya pemasuk ke swarga. Titik sahabat bi malaikat nikah saya perintahin yang Gusti Allah ya tak keluar dari neraka sahabat di antara swarga ben neraka tak pemasuk kada ke swarga. Ya, ibarat beda tawanan, beda tahanan polisi keluar dari penjara. Ya tak apa bebas ke, ngelak sabe ya ada entak tahanan je, ya ngakan menyaman kake, jangan polisi nah. Ya kan lumayan pun alhamdulillah, tina pokok berde dalam kok joto seto, yuk kroyo ya apa keluar tina lah, tak apa masuk ke penjara ten, keng sabe neng labang ke penjara, keng tak apa bebas ten, tak apa bebas, bi polisi kelak, yo ngetek pak, ya tetap ngetek, yang polisi yang interogasi maling re. Ada saya sangat detail, ada saya kelero. Benar jual ke siapa? Tak. Enjo ya jual ke siapa? Oh yo jual ke siapa? Enjo kok berapa kali? Sekarang cek banyak saksi nabanan. Takut pak, takut ngetek. Biar keruk engke oleh sini kapon sama to buku lah ada ya tu yang tes boleh gelak ngocak sekalian cetak kan? Ketek boleh, ketik boleh. Wah pasal ada 480 penada benda. Hukum dari 5 tahun. Roh kenang nah. Kecaki ben masuk desa. Dari rumah kira-kira. Aduh palang. Ane ke kita masuk ke dalam penjara, cuma tahanannya lah apa kata lah, section kata lah. Sebalik orang masuk ada hotel. Beda orang tak endi. Orang tak endi cek ngakan nyaman cek masuk hotel sering masuk napa? Gedung tak pernah masuk ke gedung pah beda orang awak norok sengkok entar ke hotel tojuk bandiri nak neng lobby neng yadeen kasir kamu kasir di depan lobby tojuk ekor se
Kita masuk ke hotel Pak. Lek hidangaki orang senyum kabeh macam nang hotel lagi lek kabeh. Mari Pak silahkan. Mari diminum, monggo dinikmati. Selamat datang, selamat menikmati pemandang nagu. Kita masuk ke dari tedung ning egot taya nyaman. Egot ruum, wis ah. Wis ini ruum, jedenge pernah. Jedenge tok lek ngak istana, pas paku kamar, pas paku kolam renang, paku taman-taman bunga na bareng. Wah, tak bisa bayangake. Nek pun bayangna pun jauh pun. Lah orang beda ya, aciling swarga. Kok pas paku mau nalapu, aciling neraka. Maring kok lagi le, keng repa keluar kok. Maring kok keluar ya biar di dalam. Hari keng kok epa keluar. Nah, ibaratnya seneka. Neka ilustrasi Pak, bayangake. Ya, cuma mantar selama itu mantar tak ada orang senanggung dari ya. Iman masuk swarga sekali, neraka sekali deh ya dah. Ya swarga minta ke pangeran iki. Akhir ampun neka akhiru ahlin nar dukhulan al jannah. Terakhir dari penduduk ahli neraka yang masuk swarga keng sabe antara jannah wan nar, bainal jannah wan nar. Mukbilun hale madhep sapa si rajulun biwajihi kelawan madhep kelawan napa niku wajahe rajul madhep kibalan nari ing arah-arahe neraka. Pelurus muwana gela di labang neraka. Fayaqul moko ngucap sapa si rajul, ya Rabbi du Gusti isrif. Mugi-mugi ngedoaken panjenengan wajhi ing wajah kula. Isrif mugi-mugi ngengokaken utawa ngedoaken isrif ngengokaken malingaken dipalingkan. Isrif mugi-mugi ngengokaken ngengok apa? Berpaling jela tole jela Pak. Menengok-ngingok ngingokaken tuan wajhi ing wajah kula aninari saking neraka. Waqat qasyabani molan teman-teman napa maknane qasyabani yakni napa ahlakani teman-teman ngerusak ni ing kula apa rihuha ambune neraka. Waqat qasyabani lan teman-teman ngerusak ni ing kula napa rihuha ambete ambune neraka wa ahraka lan ngobong ni ing kula apa dakauha. Napa daka nika yakni napa lahbuha napa niku mulat-mulati geni mulat-mulati nar wa ahraka lan ngobong ni ing kula apa dakauha mulat-mulati geni neraka. Ya Allah Gusti melengosaki apa neraka nika dari muadan kaula Gusti. Karena dan kaula tak mampu bauna ampun lama ancor ke dan kaula bauna neraka nika ampun maancor cukup kebe seksaan ke badan kaula. Wa akhraqani dakauha ngoper ke kaula mulat malite napa can maturana gula pun apa ini ka gula nggih keneng gula apa ini gula pun ampun mancor ke badan kaula ngoper ke badan kaula Gusti tak kuat kula bauna ampun lang ngerosak ke badan kaula mancor gula pun ampun ngoper ke badan kaula kita yo ber karo gula pito gula pi apa neraka je le ka ober Pak saking dari rajin apa neraka ini coba imun terus selamat sujud ke pangeran kita lemah sujud tanda masuk neraka terus masuk surga king tanda sujud bah mak politik tak kuat masuk neraka terus masuk surga king tak gelem masuk sujud. Jadi napa bau neraka ini keampun maancor bau cengah bau sebareng mak tadi bau neraka caya lebet ya dan pabrik tolang jela tak kuat senep kebuk tabuk kok sama lebet ke Samsung rojoso muntapaan komat muntapaan abu tak kelar pas paku abu neraka seorang kayo beri dalam je Pak mereka tolang biasa are orang seyo beri apa neraka kata apa bau kira-kira sehingga orang-orang penduduk neraka ni kan ngocah umpama ada siksaan boleh kecuali bau neraka bau orang saya yobar ning apa neraka kemalu na saya yobar tabun saya yobar cukup nyiksa. Umpama ada siksaan boleh kecuali siksaan cuma bau cenget tok cukup je lah.
Pengakan apa cek le bau beceng. Ngakan ya dan pabrik tolang je. Tak nyaman ngakan. Ngeno ma apa? Berin apa? Sobung senyaman. Cokop je le kabai seksaan je. Gulep na apa ini kala ma ancor ngober ponan. Pas paku mau nyober. Oneng gulep pon sampean karo di muncan bahasa anu disamber geni. Kenek samberani geni. Durung diobong, cuma genine nyamber. Gulep pi melolo, kening mulat mali tak apa ini kok pun ngober ka abe. Ki orang ngober bet ta bae. Ampun letak kuat bi panas apa orang ngober bet. Orang ngelas pakai kacamata celeng karena tak kuat. Kening apa gulep na apa ini tak kuat. Apa boleh gulep na apa neraka. Mangkana apa aja swarga tak ada. Kenikmatan sebereng nih ke swarga ampun sediaki dening Gusti Allah. King situng jak minta apa ya. Karena apa ira keneng na neraka ben apa fungsi untuk nyiksa. Beda orang masuk swarga. Lebih biasa rokok itunya. Nuting embi langsung jadi kambing guling. Saalung hulung ruah nga Arab kambing guling. Nuting apanya mana darah langsung ngaguring. Pokon kareting nuting etok, mare ngakan, mare ngopi, ngobios pelonah juk toju dah tak rokok tak nyaman. Ya Allah, ji samsu Gusti langsung sapres. Kencan malaikat jak minta apa ya? Ngomongan bi kanjana. Are ngakan mare. Beda remayari ya acap kecepan kok. Minta rokok keng ada kok, remah ada remet ya kok. Yo tak bisa cele kocap bi malaikat kelek peraturan jak minta apa ya kok. Ya mosok tak kuat tok kayak nyentep lo ya cium merokok nih cium merokok. Bener kula sak cerita nih Habib Jamal sak cerita. Timon beda protes ke Habib Jamal. Ada karone ro Habib Jamal gula. Akhirnya kannya Nabi dek solusi, pola ada ya bayi. Apa med dek malaikat Ridwan keluar sekecil kayak nyomat rokok tok. Oh iya nyaman masuk tanya. Iya deki mare rokok ane luar masuk boleh. Oh tapi nyomat tok rokok ane dalam lah. Iya wes. Entar ke malaikat Ridwan. Nyona pamit malaikat keluar sekecil. Bah mak keluar cong. King nyomat rokok. Tak saya malaikat mari ada kula lelebilan mari ada compok ni kala langsung rokok berikan tu tak nyaman kapi gula. Cep kecepan gula. Ambiar haja entah rokok. Wah wis pokon. Ya orang kadung ngarokok ni wan pasaan kok mau nasek kelar kok. King rokok kok tak kuat adalah kakan rokok je mau kenyang lu cek saran. Jadi mah bener enggak kenyang bi beko. Ya keng leben lambene lapar je. Dadi ngocak le tak terkontrol kok masih tak ngakan tak apa. Pokok rokok ring kok tak kuat. Aduh, ya kepelengan jengko masing-masing kok marah rokok ki bila. Lo tujuan sahara kule ke rokok nih kalau lambok tujuan sahara kule ke rokok nih kah. Engki pas guru Habib Taufik bentu. Mon kake mele rokok, dina aki sengkok. Mon kake mele sengkok, dina aki rokok. Cek rokok kule tak mele pak. Beri orang. Kemudian kena tanya ki rokok, ki tak rokok. Kemudian beri, iya gelem kena bawa pulsa deh. Nah, kena kebai paketan ki. Akhirnya saran gila, ya wis. Nyoman tetok malaikat sekecil, pala buah boleh. Maksa. Ya wis, apa keluar sedua aja. Rokok nyomet tepolan beda rokok keng tada napa? Boya. Pamitan boleh malaikat Ridwan saya ada malaikat Malik. Lek kok jam malaikat Ridwan. Apa? Ya, nyomet rokok cantik. Can malaikat Ridwan. Bah, mak nyomet rokok njele somet telenya ngalaki lep gula negeri kok. Kabeh teh buka labang sekone lurus bi ampoi neraka. Wah langsung odi. Pon nyaman tet setetan. Masuk apa boleh can malaikat Ridwan lek beri tolesan no smoking. Dilarang merokok, jadi saya keluar tak bisa masuk boleh din.
mintaan rokok swarga ben. Tak bisa masuk gara-gara papaan dia. Gara-gara aboko dia. Ya. Nika orang seodi di antara swarga bi neraka nika. Saya tak napa saya mare epa keluar tak masuk ke swarga tak perlu boleh ke neraka. Duh Gusti tak kuat kula Gusti. Bau nampun lama ancor ke kaula. Gula pun ampun ngober ke badan kaula. Fayaqulu mongko ngucap fayaqulu mongko dawuh sapa Gusti Allah. Hal asaita in fa'ala dzalik bika antas ala ghaira dzalik? Fayaqulu la wa izzatika. Hal asaita menawa sira in fu'ila lamun den napa niku lau fu'ila lamun den napa niku lakokaken apa dzalika mengkono isrif wajhi kan mintana ya Allah palingkan wajahku anin nari dari api neraka, palingkan mukaku dari api neraka. Kenapa? Karena baunya menghancurkan aku dan api mulat malite geni niki sampun ngobong tenggene kula. Kita yo cuma lah tak kuat. Gusti Allah dawuh, umpama dituruti permintaanmu, wajahmu tak palingno teko geni neraka, apa kon sing njaluk maning? Antas ala ghaira dzalik, apa sih ana maning kon? Info ila lamun den lakokaken apa dzalika mengkono sarfu wajhika, yakni ngengokaken malingaken wajahe saking geni neraka, antas ala yento nyuwun sapa sira ghaira dzalika ing liyane mengkono isrif wajhi anin nar. Fayaqulu mongko jawab sapa rajul, la boten Gusti, boten kula boten nyuwun napa-napa malih, cuma nyuwun niku boten kuat kula, mambete pun boten kuat, mulat maliti geni pun boten kuat, pun cukup niku punan keselamatan kangge kula. Fayu'ti mongko den napa niku den wei, fayu'ti mongko fayu'ti mongko aweh sapa Allahu Gusti Allah aweh ma ing barang yasya'u kang kersa sapa Allah ing rajul min ahdin saking janji wa mitsakin tegesi janji. Fayasrifu mongko ngengoaken sapa Allah Gusti Allah wajhahu ing wajhi rajulun anin nari saking geni neraka. Fa idza aqbala mongko ari kalene madhep sapa si rajul bihi kelawan wajhahu madhep alal jannati ing ngatasi swarga, wa ra'alan ningali sapa rajul bahjataha ing kebagusane al jannah, bahjataha ing kebagusane jannah, sakata mongko meneng sapa rajul ma ing barang sa'akang kersa ing ema sapa Allah Gusti Allah, ayaskuta yento meneng sapa rajul. Tsumaqala nuli kari-kari ngucap, ya Rabbi do Gusti qaddamni ngejoaken panjenengan ni ing kula, pemajuaki kula Gusti inda babil jannati ana ing napa niku ngarepe lawangi swarga. Fayaqulu mongko dawuh sapa Allah Gusti Allah lahu maring rajul, alaisa ana ta ora ana iku kot aqtoi aaka napa niku kot aqtoita teman-teman wis aweh sapa sira lah ing janji wal mitsaq tegese janji. Allah tas ala yen to ora njaluk sapa sira ghairal ladzi ing liyane iki, ghairal ladzi ing liyane napa niki, ghairal ladzi ing liyane perkara kunta kang ana sapa sira, saal ta kang njaluk sapa sira ing alladzi. Bareng wis dituruti permintaane kali Gusti Allah, raine niki diengokno kali Gusti Allah saking geni neraka. Allah taala tanglet wong panjen Gusti Allah niki maha mengetahui, maha ngaoningi. Rajul, umpama permintaanmu iki tak turuti, raimu tak engokno teko geni neraka, apa kon sik kate njaluk maning? Apa ki minta boleh ben ka sengkok mun umpamana sengkok nurut tindak permintaan ben. Apa ki beda permintaan boleh selain Nigeria? Punten Gusti, kula tro nepatna janji ke panjenengan. Niki sebagai perjanjian dari kaula ke ajunan Gusti. Menabi panjenengan noroten ke permintaan dan kaula sopaja muadan kaula ka dinto. Jauh dari apa neraka, ampun cukup nika sebagai keselamatan kagui dan kaula. Kaula tak minta apa-apa boleh. Oh,
Ya wis, can Gusti Allah. Toro teh, pa selamat, muan pa melenggo dari apoi neraka gele, pelurus labeng swarga. Pa melenggo dari apoi dari labeng apoi neraka, pelurus labeng swarga. Fa idza aqbala bi alal jannah wa ra'a baca borong pole pelurus bi labeng swarga, ketengal kenikmatan swarga bodo bidodorina. Bodoh pemandanganna, bodoh makananna, bodoh waduh kenikmatan surga bahjatahan ka. Nang tak mampu ngulonyo berdok ngarang. Mata-mata celak ngetelak ring ngakam ngulonyo berpole, ngetelak ring bine bidodori ngulonyo berpole. Tak kuat Gusti, pemaju aki Gusti, pelebu Gusti. Tak kuat kula Ajiling orang kan ngakan dia tak kuat. Oh, apa boleh nang akhirat sampean. Jauh-jauh orang entar ke Wali Songo, Pak. Njok kok pokok depak ke Wali Songo tak usah sango. Depak mon depan ke tadi sango. Oh dicep kecepan gini kok. Bojone reng ngakan bingung. Aduh. Ngakan apa deki engko? Ajiling orang ngakan ngulunya berdo. Bodereng ngopi ngulunyo berdo, bodo orang dengan bi sebine ngulunyo berdo. Durung akhirat ya. Sampian neng dunya entar ke Wali Songo, entar ke Wali Limo, tandi sango. Dino wis pokok depak ke Wali Limo, depak mon depan ke tandi sango. King sampean odi gerjilenggereun disa. Boleh ke Mekah. Dino pokok depak ke Mekah gompang lengakan ini sia. Gempang jan. Ya bang bongong ku salah bola, depak mon depan. King yusir melolo. Ya, kenapa? Karena bentan di sango. Lah terus sudah ada akhirat. Tazawwad lilladzi la budda minhu. Itu buat kita nih ke syair. Atarda an takuna rafiqa qaumin lahum zadun wa anta bighairi zadi. Tazawwad lilladzi la budda minhu fa innal mauta miqatul ibadi. Atarda an takuna rafiqa qaumin, maukah kamu menjadi teman seseorang lahum zadun wa anta bi ghairi zadi, temanmu banyak bekalnya banyak sanguna wa anta bi ghairi zadin sampean tadi sango gelem makan cabi orang soki ke sampean tandi pese kenapa ya mun lampe ning akhirat ada yang lampe ya Pak nyok kala tanggen jeren pasah kala kake ada sobu mohal ya nyok kala tanggen jeren ngaji mun gulagur ngaji Jawahirul Bukhari kalak kaki lah sementara keng sekuni edeng seperapat anu separuh ada Pak ada billahi ada bisa sebeda aja nuntut anak nuntut kering tua bawahan nuntut da atasan anak buah nuntut da bapak buah terus demikian lake bine nuntut ke lake sebeda nuntut ada belas ya ada ya kalak tanggen jer ngaji kalak ganjil sedekah sobung mak dadi swarga ning akhirat Mekah nyari tangan ya tak kira nemu kake kehilangan PC neng Mekah apa tangga masih dulu kiamat kurang 2 hari tak kira nemu apa jauh apa ada seporan pada buton kok ngipas-pasan kok takut kurang takut dikidano sobung paling diki pada urunan serealan dari ketua regu ini kan mempolongkan cau bantu neser gisa kater hanya untuk nyambung ngodi untuk beberapa hari aja sobung ya apa boleh nengalam akhirat ya akhirnya kayak pangedep neng yaden apoi yaden apa yaden labeng apa swarga lek kate lak kenikmatna dari luar sih lepat dong pun dok remo mon ngakan kada juga dok remo wak bidodorin kada rubu dok remo akhir minta ke Gusti Allah ya Rabb qaddimni joaken kula mugi-mugi ngejoaken panjenengan ni ing kula ya Allah pemaju aki Gusti inda babil jannati fayaqulu mongko dawuh sapa Gusti Allah lahu maling sinten rajul alaisa qad a'taital ahda wal mithaqa alla tas'ala ghairal ladzi kunta tas'alta lah can gela pokok selamat dari gulep napa neraka meki minta masuk ya ke surga ila pangeran dan tak tegeun arenya mana sifat rahmatnya mana bodo orang ngeseret ke apa neraka seret di malaikat ki atole ke budi ajiling ngabos dak selain Allah Subhanahu wa taala untuk supaya aben kasihani untuk aben supaya belesi atau letok ke budi Allah taala tak tega kok dari belas Gusti Allah engki mun malaikat ada sifat neser aja tak ndik malaikat karena tugasnya kerang ya kerang
Malaikat tokang nyeksa pang. Duh malaikat seporan mau sompian teh gak ada prei los. Malaikat rasanya serjek cabut bi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sandi beles aja cuma Gusti Allah, Pak. Ya Allah Gusti, tak kuat. Eret-seret malaikat. Allah taala ada ambu. Tak tegeng kok datang ke bulir ya. Coba tanya lagi boleh. Amal tak andi. Ilmu tak andi. Apa tadi amal sekali? Dosa banyak. Coba boleh tanya lagi malaikat. Mun nyaman orang dia padbi nyaman orang sesoleh, pesalamat. Ada terakhir jong jangan malaikat senyeret. Mun kake lopot tolos kake masuk. Siapa nyaman kake? Purawi malaikat. Jongo tulis nakia purawi, nabi purawi tade. Beli purawi tade. Dimma bedeki purawi tade. Wah. Matur ke Gusti Allah. Bi'izzatika wa jalalika. Sobungnya ma purawi Gusti. Tanya lagi boleh. Pola tau rasana ngakan bi orang sesoleh. Ki kurang dek remeh ke kijan malaikat. Hari kesempatan boleh. Mun rianje tahu. Pola ben tau rasana ngakan bi orang soleh ngakan bi kiai. Tak tahu man. Kula mun yonceng tetang ke mulai kadek tok. Tak seneng aja ke kiai ni kula. Tak seneng ke ulama, tak seneng orang sesoleh ni kula. Becik kula. Lopot boleh. Hari terakhirongku tanya lagi. Pola seneng de orang, seneng de orang sesoleh. Jong, terakhir wis. Ada boleh kesempatan. Mun ben lopot pasti neraka ben. Pola ben seneng de orang, seseneng orang gelek seneng de orang sesoleh. Lemon ni kengki. Keng gara-gara seneng mereka aben beri tangan saungguna. Keng ketepaan. Sing tangan ketepaan orang seseneng de orang sesoleh. Lebarokana seneng ngeribon, Pak. Ngate atas ngebebe, ya ngesek ya. Bahasa negerambol je lah, kan ngesek. Kesek, saya yati saya budi, kengiyate dari lauk, seret dari budi, ngeribon, kena yang pantul neto. Allah Taala meri kebelesan ke orang nikah. Cuma kecek ke telantel ya. Pokok le nyaman engak sunan engak wali songo, letak apa aja ngah. Sepenting kan nyaman tak kung Muhammad. Padbi nyaman dengan kanjeng Nabi beres baca aja. Mas hemat mon maleng. Hah? Aneka orang kele campur lagi bi Gusti Allah. Can bener minta pokok selamat dari apa neraka ya setiap minta can reng coba dikayatin jaluk rempelo. Mak tambah aja ngelunjak minta napa. Cuma reng pangeran tak teke, Pak. Cek ring tua ke anak bi tak teke. Ring tua ke anak tak teke. Tobi kopes nangis. Cek mulai dana keluar tanda kok keben. Keluar tedung. Bi saya gumen ya dan labang. Tengah malam buka labang yemban bimbo kok. Keteng ke dalam bolan celep. Sapoen bimbo embun tedungnya beban sampai atas kasur. Ari beli sering tua ke anak, Pak. Engki kula bilang mone toko lebih abane tak kung nangkung abane monokol luar biasa kereng reng sepone ka ngecok telur rembare temu kula senemu baumi mangkanin dok entek tok ki opo sing entek nondok dadi nyongop ngibet telur etek budi napa nduk bine niku lambok bodo mbane andik kombong ajom etek kula bagian ngecok jual. Ya kadang jual ke Maji Busro penadar ya. Kena yang pasal 480 ben Maji, penada netang telur lambat ya. Jual dek Maji Nawawi, jual dek Maji Busro, pokoknya oleh PC. Kabit keluar ngibat telur, bau mie. Tokon diki, nyolong endok kon, mangkan entek tok ndok, boten dolen moso kelar ngaleng maling kira. Boten pulo billahi boten nyolong wah sumpah billahi sebarang kali ring letak kok lapor ke Abah Khalil muhi piku ngamian endok oh nggih mi enten kula sing ngocak kaki cap bibi Abah ne musabe deporing ekala tengko-tengane ekala leer bi Abah bi kanton yantamaki ning depor eko ceken napa polana pesowan kula eko ceke cap bi cenge bi Abah ne tampake colok kula. Nangis gula neng dapur, kancing biar apa? Kancing dari luar, kancing dari dalam.
Masya Allah. Mari sini kah nangis saya gumen. Eketeng serang reng sepoi pelebu ke kamar. Mes semabane marin. Marin no kole kadarji mes semabane. Akhirnya ami masyhur nih katanya. Almarhum ami nih kesambian bing piro ecet-ceten bujo cap bibi abah iku. Balak-balik kula ami. Saatnya macolok etapok bereng bujo cap bijeli balian. Huta aja nambah bau mi ku nemen biyen. Banyak muzayana nih kan nemen. Tapi fase. Mun mare ebri bujo cap bibi cenge tampakan muro fase. Jeung pacet rengkona saya nampak mon senonto kita balok lah dadi ngara bede tuan ngara masih ngamuk ro keng rengkona ngamuk enten nongku anu aban monokol luar biasa Pak luar biasa monokol kula nika sampai kula romasa pulang kok anak angkat jan kula apang kok anak ke anak-anak sapa sih mak tak ingat gus-gus lain ruwen je tak alam sekali kula ni. Masya Allah, ala kue toko ledok gula biaban, pacet tambeng wapang ara. Ya untung setelah nang lah, nang ketua Andri ya lah. Ampun, jadi ring sepo bayi pon lekereng ngak nih ketape belesnya keluar biasa. Engki ki berde rahmat apa boleh beles Allah Subhanahu wa taala. Lah kakek jangan minta. Pokok tak masuk, pokok anu pun Gustet, cek sabaya dan nabang neraka tak kuat, sabaya dan suara ketika cek pelebu cokop lah rotar wedok, tak gelem minta masuk kia, politik ya Pak. Imun pangeran tak keneng politik kisah ngune keng sifat belas Allah Subhanahu wa taala ki lanceng nih kah? Karena jagone tapi tak cokop bekto nah. Saya jelas dari debu nikah, napa? Allah taala mun ki orang ria ibadah ke Gusti Allah kula tak omonga lakona sambian apapun pekerjaanna apapun kelakona salat jangan sampai tinggal sujud dekat Allah Subhanahu wa taala ora bojong tapi ngeco bojong azina bojong mabuk bojong judi wis hidayah dari Gusti Allah tak percuma sujud guli sambian nika tak percuma sujud umpama masuk neraka mati pada selamat umpama masuk surga king muare lemare sujud dekat Allah Subhanahu wa taala yang kes ada beda keterangan pun beda jaminan orang yang sujud ke Gusti Allah saya pemasuk ke neraka sebab tu sana beda harapan yang kes tining Allah Subhanahu wa taala kaya yo mare sepkor sepru la mare ancor lawa ancor la lain atau buk di mana sabun ban abang ko yer kok kana ana tak nemu era ngomong kok abid berina lain lalu abid orang jadi dibudi engkau seharian pun jodoh mabuk enjan kok cek lah janjian kok kon kok miskol ya pun masuk suara kadek miskol kok ro nomor WA anu pancet tang nomor aja sampai suara ketang nomor aja telepon kok seharian ben nyatanya ada sing ngetela dema ben jereng lah muholid neka anak kanca akrab neka wa friend berat kanca luar biasa aket lengket man gaman bonan babetin bone di saya kok benda suar kerong kok teku kok mereka kok bagi kok iki selamat kok ki mare arong kok Jumatana ya jeg beun ruang kok abojeng ya jeg ruang kok ki selamat garagan lah mereka akan cebi reng ahli ibadah di sini ke pas ya jeg ngaji ya jeg maulid, ya jeg solawat, ya jeg adikir. Masalah orang becet mon ki beda orang sing ngajak kebagusan mon ki gelem ya berarti ki beda harapan selamat. Ki mon nenten kita los Pak. Nyamat tak pada. Bener orang yang soleh, bener ahli ibadah, tandi ilmu, tandi amal. Dari nyaman tok le grimesan. Kafirun, dolimun, pasikun, moson pangeran kapi. Pas selamat di dimah. Celah ada untuk ngoleh kebelasnya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya matur muka pada selamat kunuman jenengan. Amin Allahumma amin. Eka bab fadilati sujud. Yang kita neka bab napa fadlis sujud, bab keutamaan asujud ke Allah Subhanahu wa taala. Ya makana cek kasengka sujud karena anggota beten deki terang lagi kebudi neka tok ot cek kebiasa sujud tanang deui sokoh kapi neka berfungsi neka pi ku tak muang kukuk dengan akhirat. Beten saya kebiasa sujud dekat Allah Subhanahu wa taala. Matur muka pada selamat
termuka itu yakin orang sahli asujud dekat ajunan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi adada ma'lumatik wa midada kalimatik kullama dhakaraka wa dhakara dhakirun wa ghafala an dhikrika wa dhikrihil ghafilun. Allahumma salli أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك غافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات ديننا مع للكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا وارزق الكل حلالا دائما واخل أتقياء علماء نهضى بالخير ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله عليه وسلم محمد الحمد لله رب العالمين. فات إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين ثم إلى أرواح البيت الطيبين الطاهرين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحاب رسول الله أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الخلفاء الراشدين والعلماء والأولياء والشهداء والصالحين ثم إلى أرواح العلماء المفسرين والمحدثين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها وبرها خصوصا المهاجر أحمد بن عيسى وابن عبيد الله وسيدنا علي بن علوي خالع قاسم والفقيه المقدم جميع ساداتنا علي بعلوي فخر الوجوه أبو بكر بن سالم وخاقر بن سالم قدرباني سنة شيخ عبد القادر الجيلاني وسنة شاذلي والمؤلف هذا الكتاب الإمام البخاري وأصول وفري والإمام القسطلاني قد بالأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشيخ علي بن عبد الله بارس ثم يلقد بالباري الحبيب عبد الله بن حسين بن طار وخطار ثم يلقد مثلا عبد الرحمن السقا أولاد مرمضان وخانه وإخوانه ثم إلى روحي قد شفت بلاد الحبيب عبد الله الحداد أحمد بن الهبشي قد بالملي الحبيب علي الهبشي وأصول مغفرهم ثم إلى الحبيب عبد القادر مجد بن حبيب العلام محمد بن علوي بن عباس الملك وأخي عباس الملك وحبيب علي كويتان والحبيب محمد بن الحداد والحبيب أبو بكر قرسي وفي شبوت البوتي والحبيب عبد الله الحداد بانجر والحبيب جعفر بن شيخان السقاف والحبيب هادي بن شبوكر بن سالم والحبيب علوي بن سقاف السقاف والحبيب عبد القادر بن حسين سقاف والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد الفقيه وأبي صامت الحامد تانجو والحبيب مسلم هادي الحامد والحبيب هادي بن عبد الله الهدار ومحمد الهدار وسلم ثم إلى رحيي كي هاجي جاسم نور سالم وزوجتي وكي هاشم رافي وزوجتي وأصولهما وفرهما ثم إلى ركي عبد الله محسن بن رمي هاشم وزوجتي وأصولهما وفرهم ثم إلى رسول هذا المقام الجد عبد الله وزوجتي الوالد الجد برهان وزوجتي الوالد أحمد خليل عبد الله
ثم وإخوان أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يتغشهم بالرحمة والمغفرة اسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير وفي وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Laku sapu hadrah basaudan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim tub alaina tawwabur rahim warhamna ya rahman sallallahu alaihi wasallam Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin.